Silueta četvrte generacije RAV4 odražava njegovu svestranost, prostranost i poboljšane dinamičke sposobnosti. Potpuno nova spoljašnost ima stilske elemente novog Toyotinog dizajnerskog jezika, koji se odlikuje čistim linijama i imidžom snage i izdržljivosti, što se očekuje od novog renomiranog vozila sa pogonom na sva 4 točka. Prednji deo ima naglašen dizajn i sastoji se od velikog trapezoidnog donjeg usisnika vazduha i manje gornje rešetkaste maske. Prodorni farovi i LED dnevna svetla detalji su koji novom RAV4 daju dinamičniji i agilniji izgled. Gledano iz profila, iznad isturene bočne linije nalaze se tamni lakirani stubovi koji uokviruju velike staklene površine, što dodatno stvara osjećaj prostora u kabini. Kontrast između konveksnih površina karoserije i izrazito konkavnih lukova točkova, kao i pragova vrata, daje silueti automobila snagu i dinamičnost. Pozadi kabina se oštro zakrivljuje kao unutra, što stvara mišićev izgled, dodatno naglašen novim dizajnom zadnjih kombinovanih svetala. Nova zadnja vrata otvaraju se na gore i mogu da imaju opciono električno pokretanje, dok je rezervni točak uklonjen kako bi se stvorio čistiji i aerodinamičniji dizajn. Potpuno nova unutrašnjost RAV4 nudi više prostora, kvalitetniju završnu obradu i prijatnije iskustvo vožnje. Dinamična arhitektura nove kontrolne table ima naglašene donje i gornje horizontalne linije, presečene zakrivljenom metalnom lajsnom, koja jasno odvaja vozačevu zonu. Položaj vozača je temeljno izmenjen, ali i dalje omogućava izvanrednu preglednost. Vozačevo sedište je udobnije, nudi bolju potporu i ima veću mogućnost podešavanja. Upravljač je niži i postavljen bliže vozaču. Vidljivost ka napred je takođe poboljšana. Uži A stubovi i istureniji položaj povećavaju vidno polje vozača. Elegancija novog dizajna dodatno je istaknuta materijalima visokog kvaliteta, mekim presvlakama sa kontrastnim šavovima, srebrnim i metalik detaljima, umecima sa imitacijom karbonskih vlakana kao i novim bojama. Svi instrumenti i prekidači sada su osvetljeni bistrom, vizualno usaglašenom plavom bojom. Zbog međuosovinskog rastojanja od 2660 mm, novi RAV4 ima mnogo više mesta, pa su prostornost kabine i zapremina pretležnog prostora među vodećima u klasi. Uz najveću udaljenost u klasi između prednjih i zadnjih sedišta, putnici na zadnjem sedištu sada mogu da uživaju u većem prostoru za kolena, kao i većim, udobnijim sedištima sa mogućnošću deljenja i preklapanja. Dužina tovarnog prostora je povećana, što povećava i zapreminu, dok je zapremina pregrada ispod poda pretležnika udvostručena. Maksimalna zapremina pretležnika je takođe znatno povećana. Nova zadnja vrata sa otvaranjem na gore otkrivaju tovarni prostor sa niskim podom i širokim otvorom. Novi RAV4 ispunjava sve zahteve današnjeg aktivnog porodičnog života uz najprostraniju kabinu u klasi, prefinjeniji stil i svestranu unutrašnjost premium kvaliteta.